Neighbor. Busisela intambama yanamhla. Neighbor. Happy Sabbath. Ibandla lithini? Siyabonga inkosi shuwa umlimi siyabusiseka ukuba lapha. Sifisa lokuthi ngazi siyahlala lapha nje phela. Emakhaya lapha izikweredi. Akula mpuphu, akula mafutha, kunendodo yachinga. Into zonke ziyiduru makara. Anti phela but hayi one day sizahlala ezulwini singaphindi futhi sibe khona emhlabeni. Anti phela somlimi asenzele kahle. Izolo besikhuluma ngani? Banokhumbulayo ukuthi izolo besikhuluma ngani? Ngihlale phambi. Sikhuluma ngokuthi uneganeza wathumela omunye wasesithi uDaniel kuthiwa uneganeza ulibulale and then uDaniel wabesekhuleka kuNkulunkulu. Wathumela omunye umuntu anjo ukuthi bambulale kathi namhlo bamba amanzi ami wasehlalela kathi umzawona uphuzile ngokuyi. Uyahlabelisa namhla umhlabelisa. Ngifunde ngokuthi uKing Nebukadnezar waphupha iphupho uDaniel wamtshela and then ngabe sesiba nesandla akulanto wasibonayo sadobhilithe sadivisa isithombe. Lapho sesinabantwana abafundile yanti ukhona omunye umntwana wokucina ola kuhambile izolo esikhulume ngakho ngiyani ngikukhulume. Izolo besikhulume ngoNebukadnezar ukuthi uNebukadnezar benza idili badlele emganwini wenkosi. Alright. uBelishazar yanti siyabonga ibandla lithini. Right, izolo ngimisa abantu lapha phambili. Phela khona ukuthi izolo lapha. Sithe uchapter 2 lo chapter bani? Bayanjani? Bafanana. U2 kuyini? Isithombe. U7 kuyini? Zinyamazana. U8 ube mfitshane. Sithe indaba emfitshane. Kabula Babylon nanti sathi thina ukugadana kwezandla zika2 kutshoni Prime Minister and President ngale ku7 kuyini ibhere elinengonya olunjani Prime Minister and President ngale ku8 kuyini zimpondo ezingalinganiyo Prime Minister and awungabona nilahla lokho yavele ngodanda silanti phela. Siyabonga namhla sizaqedisa u3. Yabe uqhakathekile ukuthi simqedise u3 ngoba isikhathi kade singavumi izolo. Namhla ngicabanga ukuthi mana siqedeni uDaniel chapter 3. Ngizwilanti next week siyabe sithinta ezitshisa kakhulu. Next week siyabe sithinta ezitshisa kakhulu indaba ezinjengabo baptism, indaba ezinjengabo luluphu usuku lokukhonza, indaba ezingani ezinjengokuthi amacheche abamaningi kangaka avela ngaphi. Likhona nje siyabe sithinta indaba ezinjengokuthi umprofeti weqiniso ubonakala njani. Izindaba esiyabe sizithinta nxa singathola isikhathi amalanga ngakwana sizathinta ukuvalwa komusa, sizathinta futhi i3 angels message angazamalanga lana zakwana yini asasizabona kuya kwesikhathi athi okuyi2 weeks kuncane manje kuncane lokho sokuphelile so sokuphelile so hayi siyambonga umlimi asikhulekeni singene kunkonzo namhla baba ingcwele ohlala ekhaya ezulwini siyabonga sesiphendukile futhi namhla ukuzokuzwa ngendaba zakho. iBhayibheli kalidaki siyalifunda silifunde hlanyela kithi umoya wokulifunda futhi
sincedise sikubhuku likaDaniel. Abaningi bathi linzima, kodwa siyazama ukulibeka libe lula ukuze abantu bakho silizwisise. Siyabonga, senzele kahle konzo yanamhla. Khuluma lathi, sebenzisa mina, khuluma ngami, kusibusise. Lo mumo womkhathi kungathi kuyaqanda, sicela singawozeli, singalali. Umoya Ngcwele kasincedise ngoba lezi indaba ezisindisayo. Senzele kahle ntambama, abagulayo basile, abalemtshado exegayo ngicela ubelaphe, ulungise. Ama-widow, masingle, abantu abatsha, abantwana abalamabhizinesi, faka isandla sakho, sibusise, senzele kahle. Udumo lonke sibisele kuwe, ngoJesu siyakhuleka, amen. Daniel chapter 2, qala ku-2 verse 43, 44 kuye kusuba lu-47. Sibe sesiya ku-3, namhla sikuDaniel chapter 3. Funda, ngiyenzela ukuthi siphike lapha. Funda. Njengoba wabona insimbi ihlanganiswe lebumba elibuthakathaka, bazaxubana ngokuthathana, kodwa kabayikunamathelana njengoba insimbi ingahlangani lebumba. Ensukwini zalawo makhosi, uNkulunkulu ophezulu uzamisa umbuso ongayikuchithwa. Lobukhosi bawo kabuyikuchithwa ngabanye abantu. Uzachoboza yonke limibuso, uyiqede, ume njalo njalo kuze kube nini. Verse 47. Inkosi yathi kuDaniel, isibili. Mana khonapho mzawami, uDaniel ngayiqeda ukuchasisela inkosi. Likhona nje uDaniel ngayiqeda ukuchasisela inkosi. uNebukadineza uselokhu evuma ngekhanda. uNebukadineza okungumfana kuyibeka indaba yosindiso. uNebukadineza ehlezi esihlalweni sobukhosi. iBhayibhili lithi uNebukadineza, zwanini la, umuntu esikhuluma ngayo uNebukadineza lo wayengasomuntu nje ovuma lula. Liyangizwa? Amakhosi lawo uNebukadineza babegcwele ipride, ukuziphakamisa, since wayevele enqobe the entire world. Okokuthi wayeyinkosi evele ibukwa, inkosi evele iphezulu, inkosi evele ilentozayo, inkosi engasoze yalalela umfana. Liyabona uDaniel isize yakhe nxa etshela inkosi uNebukadineza ejini kaDaniel umfana omncane, inkosi ilalela umuntu othunjiweyo. Akuhambelani vele, maps zangikhona akuhambelani. iBhayibhili lithi uNebukadineza nxa echasisela nguDaniel, eqeda uDaniel, uNebukadineza wathi mbo ngobuso phansi. Liyangizwa? Nxa esithi mbo ngobuso phansi uyavuma ukuthi hayi man, hayi iphupho lengazelo konke mina ngiyakukholwa mina. Abe sesithi verse 47. Inkosi yathi kuDaniel, isibili, uNkulunkulu wakho, uNkulunkulu wabonkulunkulu, lenkosi yamakhosi, nomambuli wezimfihlakalo, ngoba uyambule imfihlakalo. iBhayibhili lithi uNebukadineza wayengibala ivesi lezi ngizayisebenzisa phambili. uNebukadineza wathi mbo ngobuso phansi, wathi mina ngiyavuma inkosi yakho iyinkosi yamakhosi, ingumambuli wezimfihlakalo. Lokho kwaba lezinyanga eBhabhiloni, kwaba labaprofeti eBhabhiloni, kwaba labavumisa eBhabhiloni, akaze ngizwe iqiniso elinje. Liyakwazi ukuthi ngithembala ngakubona ukuthi shuwa qiniso ensukwini zokuqina uThixo udinga amadoda labomama who shall stand for the truth. Wenza phansi kuyanetha izulu, umhlaba uyadilika. Liyakwazi ukuthi siphila phakathi kwemuli ezixabanayo. Liyangizwa abantu ukuthi ndini kule muli ezixabanayo, abantwana bavele eGoli bafike bethi mama sambe ethuneni. Sithe sibuze baprofitini bathe wena indaba uyazazi. Umama ami eqinisweni athi bantu abangazi lutho enyangeni kangiyi bathi nguwabulala ubaba. Sisensukwini okumele sime zimulini,
sime noma kutheni noma bekubulala noma bekusangaphi ume eqinisweni ngoba uSathane esukwini zokucina uzasebenzisa abantu bethu uyasebenzisa omkethu uyasebenzisa omakhelwane asebenzisa izihlobo. We are looking for a generation ozakuma. uDaniel zangabe le ndaba ukuthi uNebukadneza uyesatshwa ngupresident omkhulu wamtshela njengoba kunjalo. iBhayibheli lithi inkosi yabivuma yathi shuwa qiniso kabula uNkulunkulu oveze imfihlakalo kudlulo wakho Daniel wasempromote athi sikhulume ngakho izolo labantu lakuthanda wabempromote uDaniel sebesukile kuma cottage eHarare anti bahlala eHarare oDaniel bahlala eHarare bandla kodwa likhona sebesukile kuma cottage sebehlala eState House duze noSahoho ngizwa nje sebehlala eState House bagudlana nopresident. Lalela nini la oNebukadneza babengaphonga ubonwa engasonkosi ukuthi uyaphonga ufike ubone kuphela ufike ukuthi ngizobona uNebukadneza ngizobingelela uNebukadneza babengabonwa lula kodwa liyakwazi ukuthi ivangeli liyakwenza ukuthi nxa uthembekile kumlimi uyakugudlanisa lamakhosi omhlaba akugudlanisa labangagudlani lawo. iBhayibheli lithi uDaniel sebesondelile ngapha upresident kabasamboneli khatshana upresident sebekhudlana laye upresident usebathemba usemfake egedini. uDaniel sigcine lapha lecela ukuthi uShadrach Meshach Abednego kabasondezwe nale gedini basebesondezwe uDaniel oShadrach baphiwe nje imisebenzi ephakathi kweState House. uyabona la nxa uclean eState House okusalayo phakathi abafana labangazi babesenzani phakathi bathe ngikwazi uDaniel wayesegedini abafana sebengena phakathi kodwa bayamopha bayaklina ngasi benzani phakathi bathi sebeseduze ngani ngoba uDaniel okwenza abasondeze eduze ufuna iteam yeprayer band ufuna iteam azajeka kiyo ngoba yena nenkosi baclose. So inkosi ingavuka idemoni ingavuka kwayo uDaniel kathi bathi Shadrach hayi namhla sayabheda singenena sikhulekeni. So empilweni yakwazi nditshele akufundi ukudinga iteam ekusondeza kumlimi. Ndingabangani abakhulekayo abathanda ilizwi abathanda umsebenzi kamlimi abagudlana nezulu abaseceleni lento zechurch abanjalo bayakukhulisa ekukholweni bayakuncedisa spiritually ukhule ekukholweni. iBhayibheli lithi nxa sebengenile eState House namhla sikuchapter 3 right maninde chasele lokho ane wathi ngakhuluma yachiselwa bakithi liqode ngiyabe sesizwa nchisela into right. iBhayibheli ithi yona kuchapter 3 lingilalelisise kuhle ani uDaniel uyafuna ukulalela ilalele kuhle. Chapter 3 kaDaniel no chapter 2 kaDaniel wathatha 20 years. Ngiyangizwa uDaniel wathi eqeda ukuchasisa iphupho wathini kanje anti wathi khanda nguwe igolide anti ngemva kwakho kule Medo-Persia. iMedo-Persia yathatha 20 years ingakabuyi. Ngiyangizwa iMedo-Persia le okwathiwa ngemva kwakho kule Medo-Persia it took 20 years. So ku 20 years laphana inkosi kuthiwa yathi eqeda ukuchasiselwa iphupho leliyana uNebukadneza waqhuqa. Ngiyangizwa waqhuqa uNebukadneza wakholwa uNebukadneza waba ngumuntu okhonzayo waba ngumuntu okholwayo waba ngumuntu abelokhu ebuza uDaniel ukuthi kanje senza njani ekukholweni kanje ngicela ukungincedisa mntanami ngoba mina antu ngibona sengimdala ni right yini ngisenza so. Ngiyangizwa bakithi wayelokhu enovalo lwephupho welovalo lwengcazelo. Ngiyangizwa ingcazelo yanikwa uNebukadneza noDaniel yathi inkosi ikholwa kakhulu inkosi iqhuqa ukuthi kakhulu omunye uThixo ngaphandle kwaThixo umfana lo anti ngiyangizwa. So ngenxa yokuprolonga kweMedo-Persia ukuthi izongena embusweni
ukukholwa kwenkosi kwala kudeda alizwana. Ukukholwa kwenkosi kwala kusenze njani? Kudeda njengathi indlela esaqala ngayo ukukholwa kayisafanani. Abantu yamuzwa umuntu esithi mina ngizangena phela ndaba, ngizangena emakhokoba ngamphangisa echechi, ngangihlabela kuchechi kwa wasukhuzwa mbani? Umoya lawo yiwo Nebukadneza. Ukuthi dimo ukhonza, dimo iminyaka ihamba, wena wawusesaba ukuphuza echechi, khathesi uyaphuza nje kakunamuntu okubuzayo. Emini wawungalovi, khathesi uyalovela nje. Ngani? Ngoba imedo phezulu iphuzile ukungena. Ibandla likhona? Yakwazi ukuthi siqala ukukholwa something serious. Onhloniphi ngingena echechi, ongena unyonyoba so, nama-critics ongafani. Ngokuya kwesikhathi iMedo-Persia yaphuza ukungena, saqalisa ukuyekethisa ekukholweni. So uNebukadneza uthe seyekethisa ekukholweni, kuthiwa ama-advisors kaNebukadneza asebuya kwelinye ilanga afika athi, Nkosi, uDaniel uthe echasisa iphupho wathi wena ulithanda legolide. Thina besilombono la ukuthi iMedo-Persia leyi ukuthi izaphinda ibuye, kazi wena kunamuntu okumele akunqobe vele wena. So bekulani ukuthi wenze isithombe owasiphuphayo? Ungayenza isithombe owasiphuphayo kulokuthi kube nesiliva, kube ne-iron, kube ne-brass. Liyakizwa bakithi? Ungavumi kube njalo. Umbuso wakho wena ungavumi uthathwe ngomunye umuntu. Wena yenza isithombe sihlefele igolide umzimba wonke, ukutshengisela ukuthi akunamuntu obuya ngemva kwakho. uNebukadneza uphanjaniswa yilaba abambonisayo, number 1. Number 2, ufuna ukuphikisana lelizwe lizagcwaliswa wedefune ngafuni. Ukuza kukaJesu esikukhulumayo lokhu, whether siyathanda kasithanda uJesu yeza, whether silungile kasilunganga uJesu yeza, whether simlindele kasimlindelanga uyabuya. uJesu njengomhelo, i9 months kazilandaba ukuthi preparation suthengile. Umntwana ngayezalwa kalandaba lokuthi amanapukeni akhona, ivaseline ikhona, ivesi ikhona, uyazalwa kuphela amukele nangamazambiya ngoba isikhathi sakhe siyabe sesifikile. Ukuza kukaJesu asoze kumiswe ngama-programs omuntu. uNebukadneza wafuna ukumisa ama-program avele ehlelwe kudala. iBhayibhili lisisithini? Daniel chapter 3 verse 1 kufundisiwe. Inkosi uNebukadneza yenza isithombe segolide, ubude baso babuzingalo ezingama-60, Right. lobucatsha baso babuyizingalo eziyisithupha. Right. Yatimitsa egcekeni laseJura, elizweni laseBhabhiloni. Inkosi uNebukadneza yatimitsa izikhulu lezinduna lababusi labeluleki labaphathi bemali labatholisisi labagwebi labo bonke abaphathi bamazwe ukuba beze ekumisweni kwesithombe esathimiswa yinkosi uNebukadneza. Izikhulu ezinduna lababusi labeluleki labaphathi bemali labatholisisi labagwebi labo bonke abaphathi bamazwe babuthaniselwa ukumiswa kwesithombe esathimiswa yinkosi uNebukadneza. Bema phambi kwesithombe. Ibandla kodwa likhona. iBhayibhili ithi yona endaweni yaseDura, lilibele sangana wedweni, kwaba lamagceke aseDura. Kwase liyakwazi ukuthi uNebukadneza as a president wasesenza iproject yokwakhiwa kwesithombe esebenzisa igolide legovernment. Alinzwanga. Wathatha igolide lonke wayenza isithombe esiyi-60 cubic sisiya phezulu, 6 cubic sisiya emaceleni. Waqhathwa abantu abazokwenza iproject yokwakha ngegolide umzimba wonke. Yakwazi ukuthi ngithe ngibala
kuthi abafana laba ungakhangela uchapter 3 uDaniel kakho uchapter 3 ulo Shadrach, Meshach, Abednego. Alinaliko nikhona kodwa ntambama. Inkosi yathi ifuna ukwenza ukuganga, yasibona ukuthi ozaqalisa ukumkhuza uDaniel. Mana ngithuma uDaniel ngimkhuphe ngisale ngisenze engikwenzayo. uDaniel enjani? Engekho. That's why ubona phela kwesinye isikhathi mina ama-church board ethu ungabona kulo muntu ongani uyabona ngide engekho kuba lama-emergency board. Lingizwanga lizwile kodwa uthi ngitheni? Ngide engekho abakwazi ukuthi lo ume eqinisweni, lo ngafundisa ingunde engunde. Ngide bethalaza bebona ukuthi namhla kanjani bantu kakho sokuthiwe hayi ama-board members kuthiwa ngo-4 ngabasali bafuna ukwenza into zabo. Lona enjani? Engekho. uDaniel inkosi yamxotsha ngoba iyakwazi ukuthi uDaniel uzathe enkosini hawu subuyela futhi ezithombeni engikukhuze zona izolo lapha ngaduze lapha iminyaka edlule bengikukhuza la. Wabona ukuthi liyakwazi ukuthi mina ngithe ngibala ngathi kwesinye isikhathi leke libone ezimulini zethu esizalwa khona ukuthi bayatshadisa wena bengakutshelanga, balobolise wena bengakutshela. Uzwe nje ngeruma ukuthi umntaka anti wakhithelwa, ubani walotsholwa, ubani wayekhaya. Vuma kube njalo ngoba izulu lifuna ukuceza kwezinye izinto. Izulu wena wathi mina nami wakumbhoko lokuzwe kuthiwe ukuzwa ngendumeni ukuthi ubani walotsholwa utshelwanga, sengathi wena usalele emuva. Awusalelanga emuva. Izulu lifuna ukukhiphe kugangeni thize okebe kuphakathi kwamamithi ngona lawana. Amen. So iBhayibheli ithi uDaniel wamceza inkosi wangabi khona, angazi wathunywa ngaphi. Kwasala uShadrach, Meshach, Abednego. iBhayibheli ithi yona inkosi yasisenza isithombe esikhulu kakhulu esinjengalesa esiphuphile amasayizi amakhulu kakhulu. Wayenza igolide umzimba wonke, wenza igolide umzimba wonke. Kwanesiteji kwaqala kwakhiwa isiteji isamendi inkalakatha elilibhokisi nangisiteji sabantu labana abayenza amadrama. Kwathatha isithombe safakwa phezulu, safakwa inyawo zegolide umzimba wonke kusiyafika ekhanda. Yakwazi ntembala ukuthi uShadrach, Meshach, Abednego babeke badlule nje eceleni kwe-construction. Bathi Jesu luyesu usuku. Alizwanga lina? Luyesu usuku lapho kumele uziveze khona. Nansi isithombe siyakhiwa akukayenzakala. Alingizwa bakithi ntambama. AmaKristu akholwayo kumele siphile sikhangela i-persecution. Nawubona izinto zenzakala emhlabeni, bengena opopa abatsha, bengena ama-president amatsha etshintshana, wathi mlimo kuyanukelela. Nanti usuku luyasondela. Kokha amandla kuthi uShadrach, Meshach babelokhu besiyakhuleka besiyazilukudla. Mina usuku kalukabuhle sicela usinike amandla okuma. Kabamanga that very day kawucela imandla osuku, ucela amandla usuku lungakafiki. We prepare for a persecution. Kasi ngobi mzwa lokho. Hayi iBhayibheli ithi kuthiwa isithombe sesiphelile. uNebukadneza wabe seyatshelwa kwathiwa Nkosi isithombe sesiphelile ukwakhiwa. uNebukadneza wathi hambani libhala izincwadi zihambe kuma-province, bhalani eseHarare, eKwekwe, Matabeleland South, Matabeleland North, Matabeleland, Mashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland. Kazibhala izincwadi, zabhala izincwadi ndiye balibani khona ngapho. Yelanga elithile kuthiwa libuye lonke lizokhothamela isithombe senkosi. Inkosi isiyenza isithombe ifuna sikhothanyelwe, isithombe lesi kukhonzwe kiso. iBhayibheli ithi yona uNebukadneza waselaya, ayibandla kalikho bantu, waselaya uNebukadneza wathi before isithombe singakakhonzwa kuzaba nebhendi. Kuyaqala kukhala imusic. Why uNebukadneza eqala ngemusic? Ngoba imusic ilokwenza ngemizwa yomuntu. Imusic ilokwenza ngengqondo yomuntu ngedecision. Abanye lakwazi ukuthi bathi befika ku-boyfriend, mina ngaze ngibone ibachelor
elesitulo angazimbona umfana orentayo olesitulo hayi kalutshwana yabe lo mbheda lehotel ungafika uyathi hlala embhedeni alinzwana kuyinokudura isitulo lo mbheda umbheda but amuzwisithi habe sisasendleleni yokuthenga isitulo uyabona nje into zangikhona besisasendleleni yokuthenga isitulo kanti okwakuchiphile umbheda lesitulo kuye amankazana amaningi aphelile kuma-bachelors houses uyafika ahlale khopha liyakwazi ukuthi angafika ehlala khona phana embhedeni uyaqala esekhoneni lo mbheda kungakatshayi ingoma umfana uzahamba avuke irediyo yakhe kakhulumi laye kakhombisanga hayi kazangakhulume lutho fike kuphela kwaplayer thina kudala ngesikhathi zethu sakhula kwakule ngoma lenithi take my hand and run with me out of the sky oh yes to be yabikhalipholina nokulamanzi ahambayo yakuzwa imani khona phana usathane uyakwazi ukuthi inhliziyo yakho lengoma lendawo kuyo sokukhonekthile ensukwini zokucina abantu abatha yikho libona abaningi be-imitate uRihanna be-imitate u-50 cents abaningi bagqoka ama-chain ka-50 cents abalengisa amabhrugwa olengisa amabhrugwa ngo-50 cents but ngenxa yokuthi wamlalela kakhulu waze wangena egazini esengenile wasufisa ukuba njengaye by beholding you become changed abesesithi obhalayo kayibekini ingqondo yayikuKristu by reading the Bible by praying you become changed kuya ngokuthi ulalelani uzwani uphila njani uNebukadineza wakubona ukuthi music has something to do ngengqondo yomuntu wasithi bengakakhothami bafakele ingoma zabo ngesikhathi betshaya ama-get down ingoma sezibangenile kuyabalula ukukhothama esikhathi mina ngingakaphenduki Saturday amaphathi mina ngangihambe ephathini Friday Saturday Sunday ngiyabe ngingu-MC ngoDisemba i-Boxing Day yangitshayela nasemaphathini ngihamba mhla ka-23 24 yathwala izikhwama yempahla 25 26 Boxing Day ngiyabe ngiphuma kuphathi le ngena kuphathi le ngiphuma kuphathi le ngena kuphathi le lapho engangifika khona ephathini ngangiziba ngu-MC hayi bandla likhona ngangiziba ngu-MC ngingafika bathi iphathi siqalisile umuntu akanabhethisela ngifike mina lapha ephathini ngivalise wonke umuntu emtshadweni ngangigida mina lo ngangigida emtshadweni ngiyi-1 anekwathi imtshado yakudala yesiba namabhentshi emaceleni esenta kube lo gidayo ngiyagida ngiyi-1 kube nje ngigida nabafana abayi-4 lokhana ndiyakwazi ukuthi ndiyagida lonke izitayile ezifananayo liyele ngigide liyele ngiyinkazana ngiyi-1 abafana babeyi-3 sigide bathi ngumntakaba lilogida kanjana akula muntu wayenesitayila esitsha singaqalanga kini alingizwana naliyangisa ukuthi ngithini izulu lomusa leli ngena kuphathile mphuma kuphathile ngibe ngu-MC umlimi wathi buya lapha uyangaphi ekukholweni bantu uyangaphi uzokuba ngu-MC ekukholweni uyangapha uzothumayeza abantu ngokungani into zemayiki lezinto zokulokhu usiyale ungangizwana nalazo kanti ngale phela nxa usiyala usayenza isitayila subala amavesi sathathwa khatshana abantu sasigidana bemaphathini kwesikhathi sasike sithi kha kancane bafa abantu engangigidana bemaphathini abaningi bafa baphela so nxa ngibala umahubo uthi what shall I render to God for what he has done for me uthi kungikhiphe ezibini wangikhiphe emarabishini wangikhiphe emgodini olahla izibi wangithintitha wathi joyina abayezulwini amen angile sizathu sokuhlala phansi ngasebenzeli umlimi wena ungasihlalela mina ngila sizathu ngizobazalwane ngabe ngafa kudala ngiyakhumbula kwabuya amasotsha eHarare ngalitshela indaba eHarare ngangitshelanga kwabuya amasotsha eSobukazi ngamfunda eSobukazi babuya amasotsha ngagida ngadlula isikolo sonke amasotsha athi siyakuthatha uzabe usiyagidela upresident ingizwana
upresident uRobert esasemurobert uzaba siyamgidela e-airport siyabasokuthatha ngagida ngadlula isikolo sonke alingizwa umlimi waceza ngabe wandithatha ngagidela upresident inqengaza thathana namaminister ngife alingizwa kwantu ukuthi manza thathana ngobani bandabo brigadier hayi abantu bento zabo ngale ngangegijima ngithi brigadier ngithi governor ngithi minister ngithi bani 2 years along the line sengifile amasotsha anaphindanga aphenduka futhi ukuzondinga kanti umlimi wayefuna ukuthi ngingene evangelini likhona abazalwane wayefisa ukuthi ngibuye evangelini ngizokutshela wena ngoJesu ke angimfanisi angikhulumi ngoJesu ofanika lo hayi umlimi unamandla okukhupha umuntu lapha akhona amuse evangelini iBhayibheli lithena uDaniel kuthiwa khona uNebukadneza naye wayebhala ama-prophecies etshela ama-prophecies ukuthi kababuye iBhayibheli lithi yona uDaniel engekho uShadrach Meshach Abednego esefakile imusic imusic inepower mfuna ukuthi savela kiyo thina ngensuku zethu kwakusahlala noLazarus kayigude abitshela bangazwela oLazarus kayigude ibese sibagida ngalezo nsuku oLazarus kayigude igoli yayichinga ngezingubo akulanto entsha kanti ekuhlanyisayo kayikho uNebukadneza ufakile kuphela imusic uyakwazi ukuthi le ndosele ekhanda lakho so iBhayibheli lithi ngayifaka imusic waqalisa imusic yakhe yadlala imusic amapiano likhona abakithi bathi adlala amapiano eBhabhiloni baphambana abantu abatsha la uthayibela ngoba babalemkhaba uyabona befaka ama-earphone ngoba balemkhaba la babangani imkhada la balikho right befaka ama-earphone yabo umbone ekhanda etown umuntu omdala olomkhaba babekhona eBhabhiloni sokufakwa imusic amapiano nalahlanyisa abantu ayekhona wafaka uthe eqeda kuthiwa abantu bonke ayibandlakalikho bantu babuya phambi kwesithombe isithombe sasiside kakhulu sidlula abantu bonke kalakata egiant yesithombe isiya phezulu le Nebukadneza wathi nxa sokukhala amaqhatho sokukhala umhubhe sokukhala imbungu sokukhala amapiano lo le music yakhe sokukhala amapiano sokukhala ezamarasta alizwakale sokukhala ezabona khidube amarasta sokukhala lezi ezamakhaya sokukhala lezi ezagoli lonke liwe ngamadolo likhonze liyangizwa iBhayibheli lisisithi zabe siqala ingoma ukukhala ngasiqala ingoma ukukhala wonke umuntu wawa ngamadolo phansi wonke umuntu wakhothama ayibandlakalikho bantu wonke umuntu wenze njani bantu wakhothama anti lebona ukuthi ngangimile lapha ngedwa sola kuyakhanya ukuthi yime ngile nxa bekhotheme bonke bethe mbo ngobuso phansi kwatholakala abafana abathathu bama kwacaca abenzangi ngani babopha izicathulo ngihlutha ngamaKristu ensuku zanamuhla esenza ingani ukukholwa kwethu sibopha izicathulo ungani sinwa inyawo sukuma kucace umhlaba ubekwazi ukuthi umingaphi likhona bakithi sidinga amaKristu azakumacace nxa ngime lapha mina angasuthi imayikhi le izazwakala nxa ngime la ngiyangaphi ungathi ngiyangapha ngiyathi ulamanga ngiyangaphi ungathi ngiyathi ulamanga ngiyangaphi amaKristu amaningi amile emgwaqweni bavalela labangenayo bavalela labaphumayo kacaci umKristu ofananayo uyabuya kuprayer band athi ngizobonga bakithi umkami wegula lamkhulekela wasila yabonga umntanami uthethe license yabonga umntanami uthethe visa umama ofananayo aye kumeno sigodi lamaqanda meno sigodi I'm here to say thank you umthandazo yakho yaphenduka umama ofananayo uthatha imbuzi aye kumprofit afika athi improfit nasi imbuzi yabonga caca
abafana bama kwataka yangizwa abakhotha abangani hayi mana siyafanisela bama basala beyi-3 bemile anti ekhumbula ukuthi vele bathe bepromote bekuvele kulama-jealous abanye besithi bapromote njani abanazithupha bapromote njani abanama-best certificate bapromote njani abavotelwanga unebhaliza ubongo ubafaka abangabakadangeli ubongo ubafaka kuphela engasitshelanga thina nxa abafana bemile sebemekwaqaqa bazitshela ukuthi vele ngeke sikhothame isithombe ngeke sikhothame do or die asoze sikhothane bama kwaqaqa angathi ngakhuluma ngifezwane sidinga amakrestu angasoze adlisa ithini yezulu ozamaqaqa amen ibandla kalikho iBhayibheli lithi abafana sebemile kwaba kutholakala abantu bafika bathi inkosi uzambalele phambili kaluzi bafike bathi inkosi phila phakathi abafana lalela lakhangela uNebukadineza wayezitshela ukuthi ukukholwa kukuDanyeli kuphela laba zimfucuza la laba ngothaphutshiye nje kupho ukuthi yaka vele ukukholwa kwabo sokuphelile kulabanye abantu abakwanisa ukuma ekukholweni lokuDanyeli engekho bazimele yakini zomunye umuntu esithi echechi bekubhoka bakithi bekungalalokho uzeni wena usulahlekile wena kulabantu abakhonza abantu abathi ngaye echechi kungalabani kangikhonza nxa kungatshumayeli ubani kangiyi nxa ngicela ukubona ilist yabatshumayeli be-10 meeting uzothiwa wokulolo khuza lalokhu mina i-10 meeting lonyaka ngini ngoba bafake vele abantu abangazwisi njalo wangimuzwa lo vele labangimuzwa lo vele la uyalalisa abantu balahlekelwa ngumbuso wezulu belokhu begweba izintshumayelo begweba abatshumayelayo belahlekelwa ngumbuso ngoba ukukholwa kwabo kuyabe kuDanyeli babusisi waShadraki Meshaki Abednego abazazimela lokuDanyeli ngikho uzothiwa khona nxa ubani engasangikhulekelanga ngathi kwenye idengile effort kwenye indawo isizaphela i-effort sengilayela likhona bakithi sengilayela ngaladwa ngomunye umama wathi misesingethanda suzuhamba bakithi ungazange usifake izandla ngathi ziphi besithi ube ngxenye ku2 weeks khona kuzasilayinisa lapha usifake izandla ukhulume nathi ngathi mama khona ilizwi lona kade silikhuluma amaviki amabili ilizwi lakhona lelo yile liphilisayo funda ukuzimele kukholweni ungathandi ukufuna ukukhulekelwa ungathandi ukufuna ukubalelwa wena mselu funda ukuzibalela funda ukuzikhulekela funda ukuzikhonzela wakithi phila phakathi inkosi abafana nabantu abafakayo wabenza lapha abasebenza isitedros abasengokhothamele phela isithombe sakho bamile bonke inkosi yathi kababishi kabebizwa uShadraki Meshaki Abednego inkosi silesifo sokuthi hawu kathi njuma uDanyeli kuphela anje ngahle ngathuma lani ngoba iphambanisa imenzi zami kuwe emvela bengimthuma ube njengani ingqondo zakhe kathi lani beliphakathi khona lapho ngilitshiya ngaboma ngitshengele ukukholwa kwenu kuyantengantenga iBhayibheli ithi nxa befika abafana bathi phila phakathi inkosi abafana balabo-17 years abafana abancane abagcina ukukholwa iBhayibheli ithi ngabaphambi kwapresident wasesithi uNebukadineza futhi ivesi 15 futhi khangela uma selilungile lapho lisizwa ukukhala kophondo lomhlanga lomhubhe lechathwana lechacho lomfece lezinto zonke ezikhalisayo liwe phansi likhuleke esithombeni engisenzileyo kuzabe kulungile kodwa uma lingakhuleki lizaphoselwa masinyane esithandweni somlilo ovuthayo nguphi uNkulunkulu ozayithula ezandleni zami na ana bengakaphenduli mzala babala kancane namuhla kanti ungeneni lalela lapho kithi ngithanda iBhayibheli ithi yona uNebukadineza kuthiwa kwakule ibhayeli yayinjengethenti asithi njengethenti so anti vele eBhabhiloni kwakunegolide iyangizwa nti so iBhayibheli le kwakuyiroom ezeni elikhulu eyayilomnyango eyi-1 so yikho lapho kwakumoldwa khona izinto umlilo lo wawungokumolda
Ngiyangizwa ngikhuluma ngomolda ngithi maybe bafuna ukwenza insimbi enkulu yazaziphekwa khapha insimbi lesiyana xa befuna ukwenza injanji kwakuphekwa khapha kwakulomlilo so kwakuvele kungumlilo weBhabhiloni wokupheka insimbi ezemayini wokupheka insimbi lezana izibone ezinkulu kakhulu zaziphekwa kunabasebenza ukupheka khapha kwakulomnyango oyi-1 iBhayibheli lisisithi uNebukadneza wasesithi oyalayo ukuguqa xa ufuna ukubona ukuthi into le yayingasoyo umlilo kuphela yayiyisatanism ngiyangizwa ngoba xa ngingaguqanga ungitshiselayo amfuni phela ukuguqa after all yisithombe so uSathani wayevele eqophe uDaniel Shadrach Meshach Abednego ngiyangizwa manje even ekhampanini ungabona sokuqothwa abantu babangelwe nguwe wena noma eqinisweni uya-affect ezinye izinto ngiyangizwa so iBhayibheli lithi yona uNebukadneza usebatshela uyabakhumbuza zwanini Shadrach Meshach Abednego angisomi nini angisomi engabe libona niyasoma nanku umlilo la uyabhebha la kuyatshisa la so cabangani ukuthi ingezwa sokukhala imusic sokukhala zamadlozi sokukhala ilokuzeni indandala sokukhala konke lihle likhothame futhi ivesi mzana nguphi uNkulunkulu ozalikhulula ezandleni zami na obenza uNebukadneza abuze anti nguye lapha kuverse 47 chapter 2 othe makabongwe ayibadlakalikho bani uNkulunkulu wakho Daniel nothi Shadrach obebongwa nguNkulunkulu kaDaniel okaShadrach kangaziwa phela okaMeshach kanjani okaBhediniko kanjani yekela ukuba nabonkulunkulu babazali bakho yekela ukukhonzela abazali yekela ukukhonzela okhokho ukuthi mina ngazala ngumuntu akamfundisa hayi kufuneka personal testimony wena ngokwakho personal iBhayibheli lithi yena uNebukadneza wasesithi nguphi uNkulunkulu ozalikhulula esandleni sami mina lo uNebukadneza baphendula bathi abafana yazi abafana laba so babekhola laba bantu la oShadrach lo Meshach lo Abednego bayiphendula inkosi uNebukadneza bathi kasifisi ukuphendula kule ndaba uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo ulamandla okusikhulula esithandeni somlilo ovuthayo yena uzasikhulula esandleni sakho wena nkosi right kodwa ngoba kungenjalo hayi mana uyabona abafana laba zwana ukuthi bathini ukuchasisela ilanguage yakhe basi uNebukadneza babona ukuthi bangamtshela kube deep uzaphambana ngoba kasomkristu bathi Nebukadneza asihlale ezulwini ichurch board yezulu kungenzeka ithe ihlezi yavumelana ukuthi sitshe kungenzeka ithe ihlezi yavumelana ukuthi sikhululwe asikwanisa ukuqondanisa lokho ukuthi singakuchasisela yikho sizobe sithi angeke sikunike impendulo right ngoba kasihlale ezulwini kungenzeka ezulwini bavumelene ukuthi sitshe kungenzeka ezulwini bavumelene ukuthi singathi thina whatever result hayi badlakalikho bantu thina wenza umlimo uvume satsha kumbe sangathi thina sikhonza umlimo amen ezobuka safunda ibhuku to keep making history ngibona abantu abaningi balibala bathi bona even singatsha kuzabhalwe newspaper kubhalwe ku-TV kubhalwe ku-record kwaba labafana abathathu abayala ukukhothama baphelele emlilweni bekhonza inkosi yabo abakutshoyo bathi uNkulunkulu kasikukhonze ngama-circumstances loba ngiqhatshiwe ngingaqhatshwanga ngiyakukhonza ngilenzalo
kangilanzalo ngiyakukhonza ngibalekele indoda yabakhona yangabikhona ngiyakukhonza ibhizinesi yahamba kayihambi ngizakukhonza kangikukhonzi ngama-situation ngikukhonza ngobunguThixo umdali wezulu lomhlaba wenza sitshile asitshanga thina siyakukhonza. Amen. Ibandla kodwa likhona ndaba iBhayibheli ithela uNebukadneza wathi kibo hayi bamzwane njobona Shadrach ngothi ndinike i-second chance bathi asiyidingi second chance kasiyifuni thina sime kulo ungaze usinike i-third chance 40 chance katsimi lapho esikhulume khona thina siyama kuphele kuthini kasikukhonza. iBhayibheli lisithini futhi ivesi funda mzala uNebukadneza wasethukuthela kakhulu. lalela mana engathukuthela uyakwazi ukuthukuthela uNebukadneza kuyini khumbulani ukuthi uNebukadneza ubiza amagaveni nama-prime minister ingangara zonke ezifundile i-theology uyangisho abafana uNebukadneza uyangisho abafana bale-17 years batshela inkosi ebusa umhlaba wonke kulama-advisors kulama-minister kulama-governor kulabantu abafundileyo abanemali bareduce inkosi bayifake phansi. uNebukadneza seyiyangekile ukuthi bakithi ongabantwana lokhu kuyandihlolela phakathi kwabantu bonke embabuzileyo bonke bona bembabuzileyo embabizileyo ukuthi babuye la ongabafana kuyaphikisa intando yami yikho wakho wayengalutho phela ukukhwela i-BP anti uke wakhwelela phana ku-chapter 2 ekhwezwa ngabangani bakhe bona abantu khathesi vele sekhwelile unjengefoni liyani i-archer likhona yini bakithi kuNebukadneza kule foni ekuthiwa yi-archer yake yabakhona enama-characters amalungu ebandla lapha i-archer phela yayifriza ubizwe ku-interview i-archer umela ukuthi ungena ku-interview ngo-8 uwe online i-archer ifriza ngabantu labanothi loba besendlini lihlezi uyambona sethule ungathi kathi mama ndithule naye ngirayithangakakulabethi sefrizi sokukhona sekudike engqondweni abalokukhona kokustika liyathi lihamba lonke endleleni sethulela saphendula kathi ngana usaphendula hayi ngirayitha sambeni siqhubekeni ngokhala ngakho rayithi usefrizile kulamoya kuphonga uzonda engatshelanga ngachasiseli muntu phonga ufriza kuphela uNebukadneza phakathi komthabo ongaka phakathi kwemusic engaka phakathi kwama-advisors umuntu omdala ongangopresident aphonga ufriziswa abantwana abancane abalama-17 years aphonga uqanda aphonga ufriza wabonakala iBhayibheli sishutile isishutile wathini ngicela ufake isitulo lesilapha mzala ithe isishutile wathini futhi ibhesi senze sivale lokuthi bakhe banyukumala noShadrach noMeshaki lo-Abednego ibandla likhona bakithi ubuso bukabani bukaNebukadneza wanyukumala watshintsha ubuso uNebukadneza wachapha nebusweni wakhangela abafana wathini kubafana walaya ukuba isithando somlilo sisele kasikhombisa. hayi bandla lalikho ntamba maliliphele nsangane uNebukadneza waqalisa ukusebenzisa ipower yakhe waqalisa ukusebenzisa ubupresident wakhe kuthiwa wabelaya amasotsha walaya amadikoni anti babelo umsebenzi walo walaya wathi isithando somlilo kasibasele kasikhombisa abafana balaba banjayela umlilo kade siwufakile umlutshwana ngifuna ukubatshengisela phambi kwamanye amakhosi ukuthi mina I am a leader of the entire nation. I rule. umlilo kawubaswe kasikhombisa kuthiwa ezulwini babehlezi phansi hayi bandla kuthiwa ezulwini babehlezi phansi bekumeeting bezixoxela nje ngokusindiswa komuntu ibandla kodwa likhona bexoxa nje ukuthi kathi singabasindisa njani etendeni komlamuli siyabasindisa njani kuthiwa bathole sizwe u7 eqanjwa usukuma wathi kathi u7 waqanjwa emhlabeni usibizwa ngubani ngani ngoba u7 is complete ezulwini izulu lomhlaba 7 days hayi bandla likho bakithi 7 days izulu lomhlaba laphela ukwenziwa ngosuku lwesikhombisa lesi 7 usuku lokukhonza ibandla likhona bakithi sizahamba 7 days ezulwini siyafika kulisabatha siyakhonza ezulwini waqamba inamba yezulu kuthi ezulwini bakuzela bathi banosibiza banosibiza emhlabeni kwathiwa kulabafana abamileyo phambi kwenkosi bafuna ukuyahleni ngoba baneliswa so ngani uzabahleni phela upresident lo uphambanisa ilivini engamazwi umlimi waqamba u7
ngabe uqamba u4 waqamba u6 ngabe kasingene linda uthi benguthaya u7 ngoba i7 vele yiyo inhlisiyo yethu sikho lapho siyabe sikhona kwathiwa mbani sikhamba thiwa ingilosi yathi hayi 5 minutes ngiyabe sengifikile kwathiwa msuphuzile 5 minutes bese siwechile enye ingilosi yathi 3 minutes ngiyabe sengikhona kwathiwa msuphuzile uJesu wathi I'm already on the fire mina ngangani ngama-minutes bangakakhule yabe sengishika mina sengivele sengisemlilweni uJesu wabefika emlilweni hayi bandla kalikho bakithi wafika wathi lalela nkuni lalela la wake watshisa abantu laba babuyayo ungabatshisi amen uJesu wafika emlilweni ukubhalela athi kwakulo hot likho limpeli kwakulo hot mild warm cold uJesu wabepressa ku cold hayi uJesu wabepressa ku cold wabechiya nje amalanga belokhu ngathi ayabhebha kodwa ayiqanda ibandleka likho lelitaba izinhlupho nxa sezibuya kuwe ziyabe sezikhitshwa temperature uKorinte uthi kakula olingwa ngaphezu kwamandla okukholwa kwakhe uJesu uyaweya isilimo singakabuyi kuwe yikho singafanani nxa sesibuya kuwe sefakile temperature kulabanye abalingwa ku-hot kulabalingwa ku-warm kulabalingwa ku-mild kulabalingwa ku-cold kuya ngefaith yakho ngiyangizwa bakithi ntambama lokho odlula phakathi kwakho kwawoyiwa kudala wena uzocela amandla okunqoba lokho phakathi kwakho ibandla kodwa likhona nxa esephresile uJesu ucold wakhanya ngathi kulamalanga uNebukadneza yakwazi ndiyemfunda uthi uNebukadneza wakhangela uShadrach wakhangela uMeshaki wakhangela uAbednego wabona ngathi balento ezicazimula ebusweni wathi inhliziyo yathi abantwana laba wayengathi balobona ubuso engabaziyo obungajayelekanga bangangenzela okunye uyanini lapha amadikoni babophe ingabajikeli kodwa ngoba ngabe lento ezicazimulayo ingabajikeli kodwa babe bebuya amasotsha aweBhabhiloni afika wabopha uDaniel noShadrach noMeshaki izandla lenyawo babopha izandla lenyawo babopha izandla lenyawo wasothiwa bathwale nini amadoda aqinile bathwaleni yebajikele emlilweni hayi bandla kalikho bakithi intambama nxa sensiyagoda intshumayelo hambani yebajikele emlilweni umlimi uJesu wasefuna ukuphuva ukuthi lo ngumlilo asofeki lo ngumlilo asofeki bathi bajikela uShadrach umlilo waceza abafana wabaceza wabachitshiliza esifubeni wayatshisa amasotsha amathathu alina kalikho lina kunokuthi kuwabaphakathi kwawabaphandle amasotsha abonakala rakata bobathathu wachitshiliza zwanini lapha nganqeda intshumayelo siyeza isikhathi lapho umlimi azachitshiliza amaKristu eqiniso ebasusa kumaKristu efeki khona bezachithiliswa abantu umlimi esethatha iremnant abakholwayo ebasusa kwabangakholwayo khathesi ngani siyafanana asifanani hayi singakhonza sonke singahlabela sonke kuchurch choir ukukholwa kuthi akufanani lapho sitshona khona phakathi kweviki akufanani okubanjwa ngabantu akufanani but kulesikhathi umlimi azachitshilisa abeqiniso baya kumabodwa iBhayibheli lithi amadoda amathathu awaphansi ratata abafana bathi hayi nakodwa mntanthathe phezu kwami ngiyalalela kodwa ngasikhuluma iBhayibheli lithi abafana nxa bengena emlilweni intezwa uJesu ekuqaliseni ukutshisa intamo ngokubona ukuthi kakuhambeki vele emlilweni bekutshisa uJesu umlilo lwana usithi tha intamo abafana babe bengena emlilweni bezihambela belo Jesu uthi uJesu wafika athi uyabona shati uyazi so uyazi ngeza hambe ngumuntu epha wathi sabona shati uJesu
ngiyabingela uShadrach alingizwa mina lo Meshaki lo Abednego uShadrach lo Meshaki lo Abednego benzelwe ifavor yokubona uJesu engakabuyi for the second coming kona besazombona futhi ekuya ngamayezi but bambona live match 1-on-1 emlilweni uJesu wathi siyathi Abednego kwindaba lisenza so bafana yazi so kodwa vele ezulwini ngibiswe izenzo zenu alingezwa nina kathi belingasimela njani ezulwini sezinganasiboni Abednego mune ngithethe konzikomana mara kuitire zvakanaka ndatouya pano uyakwazi ukuthi mina shwanya ngeke ngithi ngihambani indaba nje ngiphonga ukuthi Jesu lo asihle sihambe uJesu athi hayi khona ngisazobuya for the second time ilitshe labonakala kuchapter 2 nje kodwa likhona tabe lokho bekhamba bengu4 kuthi uNebukadneza wayehlezi anti uNebukadneza wayehlezi ekhuluma nopresident weZambia anti sikhuluma ngelanguage oyilalela esithi la abafana bokuzinza anti wayengabona okungapha wayixoxa nalowo ngapha ongafana ukuyazenzisa sokuthilo mbe sokulokho kuchithuma phakathi khona lo mbe kuthena akunamuntu odlala ngami mina I rule the entire nation I rule the entire world how uthe uyathi chaza uNebukadneza wathi angeke ngipha amanglass ngiphala amanglass kuma ngibone kuhle asiphoselanga yini abafana bathatha kathi lo ngathi ngowesi4 onjengendodana yomuntu iBhayibheli lithi uNebukadneza wasondela emlonyeni weBhayibheli elalitshisa kathanga amadoda amathathu hatsha umlomo ofananayo waqeza uNebukadneza watshisa amadoda amathathu alingizwa ntambama iBP efananayo yabulala abanengi yaqeza wena icancer yabaqeda yaqeza wena iCovid yabakhanyela yaqeza wena ithukelo wakhula nabo bahambe esibhedlela bangabushi wakuceza bakhipha isiso abanengi bafa wena wasala wakuceza umlimi emlonyeni ofananayo owabulala amadoda amathathu kawubulalanga uNebukadneza ngani ngoba inkosi yayimdinga uNebukadneza akula mistake ukuthi uphansi kwetende akula mistake ukuthi usemagrosa izulu likucezela ukukusindisa uNebukadneza wabelunguza wabe bantu wasekhulile wathi mphanthamu siyathilo ayikho kodwa Abednego ikhona iyaphila yenkosi siyaphila sifumaneke singalaqala phambi kwezulu ngaphambili kwakho yangizwa ngibhekeza ukuthi fumane emlilweni ngiyakuzwa ukuthi nje abafana bamatsha bephuma emlilweni yakwazi uzwa nini ngithe mbala ngamanga kuthiwa uthi amen ngakutshela isithombe sasikhonjwa abantu baluza ifocus bayisusa esithombeni bonke bakhangela imireki yabantu abaphuma emlilweni akalikho lesi waziveza uThixo live lalela in other words kwakulo Satan umelo isithombe esasikhonzwa ngabantu bonke kwaba noThixo umelo ngoShadrach laba ba live kabephuma kabanuki intuthu kabephuma kabachanganwele abantu bonke basusa ifocus esithombeni ama-red yacitshwa alizana indandanda zama bonke kuthiwa babuya emlonyeni weBhayibheli banukisa uShadrach banukisa uAbednego banukisa oMeshaki kuthiwa bonke bathi besuka khonapho bathwala imessage besiya emazweni abo bengayikhuluma ngesithombe besiyakhuluma ngoThixo okhipha abantu emlilweni. Kuthi uNebukadneza wabelokhu emile emnyango kuthi uShadrach wathi kathi inkosi umelene emnyango thina sesiphumile wathi ndingo wesi4 wathi umfaka
imaths sezikulahlile wena ufake 3 kumele kuphume 3 owesi4 kabonwa alizwanga nini ubona kuphela ngabakholwayo ngabangadayili uthi umlimi njengemazowe bona Nebukadineza lo moya ukukhonza isithombe awuyikuyibona inkosi until uzoguquka one day ungaguquka Nebukadineza uyesu Jesu uzambona ilomthandazo ntamba ilomthandazo ntamba umlimi kalenzele kahle umlimi kaligcine abantu beluvivi umlimi ngeke akugcinele ukudla amabele hayi umlimi ngeke akugcinele ukuthi lokhu konjiswa luphumile etown uqede lapho ayinizikho kupheke umlimi ukugcinela ukukusindisa itendele lifakele ukuthi likusindise leli tende wethu isethekele kulilunga lebandla umlimi ufuna ukukusithisa ntamba umthandazo wakho yini ukuthi mlimi cha wakhipha uShadrach emlilweni nami ngiphakathi komlilo cela uncedise Jesu ngicela ungiqhume intambo ngicela ungifundise ukuma khathesi kudingeka amaKristu la ngiyasikhulekela ngisengozini yokutshelela ngiwe ngoba uSathane lokhu esasekhona emhlabeni asikafika ezulwini kuwa lamakhosi omhlaba kuwe labaphethe ivangeli nami ngiyasikhulekela ukuthi mlimi ngicela amandla okuma whatever challenge whatever problem ngicela ukume eqinisweni ngicela ungifundise ukuma kubazukulu bami ngaze bangithreatene bathi gogo wena ngongafuni ukuyabuzela ngicela ukuma izulu lime lami cha kungumthandazo wakho phakama cha kungumthandazo isikhathi esiphelele ngiyangizwa nxa usuka lapha i-effort le iphela faka isinqumo enhliziyweni yakho ukuthi inkosi ngicela ukukukhonza ngibe serious ngiyangizwa bazalwane insuku zethu zibaliwe isethu Jesu la engakabuyi uyafa kuyafiwa kulezi insuku kuyafiwa abantu bafa everyday umthandazo wami ukuthi insuku zibaliwe zinjalo yekela ukudlala iphela iCrusade le into yakho kubuye ethethi ngo10 le yekela ukudlala wena akukuyekele khona lokho simisela ukukhonza uzitshela ukuthi into yami yonke izaba ku-order mina ngivuka ngisiyakhonza ngidle masinyane ngibuyele ngikhonze ngoba isikhathi sesiphila amabizo ayalotshwa encwadini zokuphila uNebukadineza lo esikhuluma ngaye ungabalusiya phambili kodwa bekhona ezulwini sebesinayo uNebukadineza kodwa isikhathi esinganani ukuthi izulu limncenge kodwa isikhathi esinganani ukuthi abone izulu abone izulu athandabuze kodwa umlimi ekucineni uNebukadineza wamamukela sebesinayo uNebukadineza ezulwini umlimi nxa esenzela umusa sasindiswa uNebukadineza simtshengiswa ukuthi nawe ngeke lichumayela ngaye nguNebukadineza lo esesindisile usindiswe vela ngaphi emadlozini usindiswe vela ngaphi ezithombeni usindiswe vela ngaphi kumadawuda akula muntu ongasindisekile lawo lapho uyasindiseka umlimi ugcine ngabonga iCovid yaqeda abantu amachukela aqeda abantu ama-BP aqeda abantu ama-cancer ungakubala ama-accident wena lokhu uphuma uphunyuka uphunyukela ukuthi wena uzosihlalela kuphela akuyenzi ngizwa ubizo namhla ngifuna abantu abakhetha uJesu ngifuna abantu abanikele impilo zabo kuJesu abathi Jesu
ngicela ungiyenzele umusa. Ngiyabonga ungigcina. Ngiyabonga ngize ngifike ekhathesi ngiphila. Ukungigcinela khonokho. Bakhona abakhetha uJesu phakathi kweviki baphakamisa izandla. Xa bekhona namhla phakamisanini. Ufuna ukuyakhuleka labo futhi namhla. Ufuna ukuyakhuleka labo futhi namhla. Inkosi ilenzele kahle. Ngiyazibona izandla. Ngiyazibona la ngapha izandla. Bakhona abayizethekeli namhla. Othi namhla nqusiwe ngabuya la. Ngicela ukuthi umlimi amphathise. Nginikele impilo yami kuJesu. Kulabo phakamise phakathi kweviki, kulabo phakamise izolo, from manje bakhona phakathi kwethu ngabe ngiyazibona izandla nazani esinye ekhoneni ngayo. Nase esinye ngapha ngemuva nga. Nase esinye izandla umlimi alenzele kahle. Ngicela ubambo oseceleni kwakho, iphume lonke. Ngicela wena oseceleni kwalo lesandla, kumani lonke liye ngale emuva. Siyethola umthandazo. Kumani siye ngale emuva siyethola umthandazo. Ngicela lingincedise logogo lapha. Ngicela lincedise isandla lesilapha nase esinye isandla ngale. Ngicela likhambe liye siyethola umthandazo. Xa ekhona umuso namuhla, othi mina namhla ilizwi leli lifiqile namuhla. Ngicela ukunikela impilo yami kuJesu. Umuso ungakavalwa nanti thuba. Ukhona imisethekeli namuhla okokuqala. Ofuna ukujoyina abanye abanikele impilo zabo kuJesu. Hlabelela mhlabelisa ingoma. Ukhona imisethekeli. Nanti thuba. Usikwenzele kahle. Lokunikela impilo yakho kuJesu. Inkosi kwenzele kahle dade wethu. Inkosi kwenzele kahle. Ukhona inomuntu. Awukhona raise up your hand. Othi mina ngiye ngokuqasa. Nasi indaba yemfihlakalo yokuphela kwesikhathi. Manje oseceleni kwakho othi ngibhekezela namhlanje ngathi. Awukhona sethekethi. Awukhona sethekethi. Awukhona phakathi inkosi kwenzele kahle. Ngawukhona umuntu. Khona yini omunye? Yasindehleka isikhathi sasekhona. Amathuba la engakapheli. Inkosi kwenzele kahle. Inkosi kwenzele kahle. Amathuba engakapheli nanga amathuba okunikela impilo kuJesu. Xa kule nto engingayenza ukuyizela abantu kuJesu. Jerusalem entsha. Siyabonga mhlabelisi. Yenza ubizo libazalwane. Ukhona yini mzalwane? Othi naye ukukholwa kwami. Ngicela ukuqalisa kutsha. Ngifisa ukuqalisa kutsha lo Jesu. Ulokunye ukukholwa okokuthi uyazizwa wedwa ukuthi hayi kwami lokho kudinga ukuthi ngiqalise kutsha. Ngicela ukuqalisa kutsha lo Jesu. Ukhona yini? Akunamuntu ozakubuza ukuthi kungani uqalisa kutsha. Asinalungelo lokukubuza. Thina kwethu kukunikela kuJesu. Ukhona yini ilungelo idala? Ukhona yini ilunga lebandla? Ukhona umuntu omtsha? Ukhona umuntu omdala ofisa ukunikela impilo yakho kuJesu kakutsha? Othi ngifisa ukuqalisa kutsha lo Jesu. 2025 ngifisa ukuhamba olutsha lo Jesu. Isandla sokugcina bese sikhulela. Ukhona umuntu ilunga lebandla? Ngibizwe labantu ngebandla la. Akulanda ukuthi uhlabele ichurch choir, akulanda ukuthi ungu-elder, akulanda ukuthi ungumdikoni. Uyavuma ukuthi uqalise kutsha. Wena wenza lo nembeza wakho. Uma engcwele naye uncenga. Uyafisa ukuqalisa kutsha. Awukhona njalo leza. Inkosi kwenzele kahle. Ngicela ubajoyine phandle lapha. Inkosi kwenzele kahle bajoyine. Inkosi kukusise. Ubona yini ilungelo dansi. Ufuna ukulungisa indaba zakho lo Jesu. Uyabuzwa manje ukuthi la nxa icilongo lingakhala hayi mina lo Jesu ngikhatshana manje. Ngicela ukusondela ngokunikela impilo yami kutsha kuJesu. Inkosi kwenzele kahle. Hambe bajoyina ngayo. Imali kusise baba. Imali enzele kahle. Ubona yini omunye? Mina lapho vela khona ngangikwazi. Lempilo yakho kangiyazi. Kodwa uneveza wakho yakutshela inkosi lenzele kahle. Uneveza wakho yakutshela ukuthi uqalisa kutsha. Imali kusise. Alenzele kahle. Imali enzele kahle. Hlabela kulabantu befuna ukuya kuJesu. Hlabela isandla sakho. Inkosi lenzele kahle. Abantu bathindiswa sikhangile ukuthi abantu bathi nazalelele uveli. Inyanga yakho uveli. Ngithi ngisikali sakho sokukolwa. uJesu engabuya konke ku-right yini? Ngoba abantu bavele endaweni ezehlule baxabana lo mlimi. Kanti uma uvuma izono uzwa ungeneli. Ufuna ukuqalisa kutsha.
ukuthi hayi ngibokwami ngokunamandla umphalisa kutshala uJesu uyavunyelwa esabathini uyavunyelwa ukhona yini Kare kwezisandla lesemvuleni unemeselezi hayi kamathuba phansi kwetheni nanga amathuba phansi kwetheni kurayithini inkomsha lo Jesu kothi kwenzele kahle kurayithini igogo lo Jesu bakhona abanikela impilo zabo benezinto esingaqedakaliyo uyazisho ukuthi lana inkulumo lingaqala hayi ngingaqalathi ukusalisa kuthi lo Jesu kurayithini baba lapho khona siyabonga sengikhuleka nxa ngikhuleka ngisho umoya kamlibe ekhuluma lawo hambe ejoyina abaphandle naye baba ingcwele ohlala ekhaya ezulwini ibhuku likaDaniel lifuna inyanga yonke ukuthi sikhulume ngalo lipheli kodwa amalanga amathathu nalawa sikhulume ngalo siyabonga ukuthi ivezele imfihlakalo siyabonga ukuthi ikhulise kukholweni siyabonga ukukhuza lokulaya lokuqondisa lokunika ithemba abantu bakho bazinikele abatsha lamalungu ebandla ibhuku lika-evangelism kutopic ethi rebaptism ithi abantu abaningi loba bekhonza baxabana lomlilo abanye balento ezisindayo abanye kabasekho ekukholweni badinga ukuqalisa kutsha yikho siyiliza ikholu le ukwenzela ukuthi umuntu xa esizwa kusithi aqalise kutsha kuthiwa akula muntu olelungelo lokubuza umuntu ukuthi kungani uqalisa kutsha ngoba abantu balama-secret abo lo Jesu abantu balempilo zabo phakathi kweviki ezinye zimangalisa izulu abantu baphila impilo ezisabisa izulu balelungelo lokuqalisa kutsha lo Jesu kodwa kwabanye nxa bekhulekele bazwa be-right abanye bangathunyayezwa bazwa be-right omunye lokutshumayelile lokukhulekile uyasala lokhu e-guilty elonembezi abanjalo mlimvuma baqalise kutsha siyabonga mlima amathuba osiphawe nathi bandla nampu ukuthungameli nansi izethekeli nampu umphakathi wenyunivesi silapha komntamuri ilizwi lakho lisakazwa kunebhukathini esikhuluma ngaye lo owayengukhanda atshisa wayele-BP etshintsha ubuso uyabe khona ezulwini mlima usihawukele uqula izimilo zethu ungavumi sibe lokukholwa kwerekeni ukuthi kungathaba kakhulu kuyakholwa inhlupho zingabuya kuyafinyela asincede mlimi sibe kwazi ukuthi akula silimo esingaphezu kwamandla okukholwa kwethu hamba lathi usiphelekezele siqinise kukholweni we are almost home sesiseduze lekhaya susukuthongo susukulove echechi susukuphuza echechi susukuba lamazaba sifundise ukungena emsebenzini ngoba isikhathi sesiphelele hamba lathi siphelekezele lami Jesu ngingabi lilele ngingabi lilada abantu bagade bayezulwini mina ngisala ngicela umphathise le muli yami sihawukele xa ukuthi isigidi lezigidi lathi vuma sibe khona labathungameli bethu labantwana bethu labazukulu labogogo labazali lo mphakathi wonke olalelele lizwi sikhumbule embusweni hamba lathi usiphelekezele ngoJesu siyakhuleka amen siyabonga inkosi lenzele kahle kusisho ufunda kwelizwi